Laughter, echo, and smiles lit the room as Kapamilya hosts and comedian Melay Cantiveros Francisco charmed fans, influencers, and members of the media during a vibrant gathering at the Gala Grill and Bar of J Park Island Resort and Water Park Cebu last Saturday, July 12. Born and raised in General Santos City, Melay has been embraced her Bisaya roots, becoming of the few mainstream artists to put Bisaya humor and heart on the center stage in Philippine entertainment. Now, following the massive success of 2 seasons of her digital talk show, Kuwan on One, Melay officially launched the Melay Tour, a celebration of show's highly anticipated 3rd season. During the media conference, Melay's trademark bubbly energy and relatable humor were on full display as she looked back on the show's journey from humble beginnings to becoming a certified Bisaya favorite. With its mix of real talk, laugh out loud banter, and unfiltered charm, Kuwan on One continues to resonate deeply with audience across the region. Evolution ani, nagsugod mi ka ng mga pangutana lang siya sa mga kananaan ni mga staff and crew nga mangutana sa dalan or na magpadala og kanang kuan letter ana motong kanang akong problema karon naa na may kuan phone patch na phone patch kanang manawag good news kanang kinsa to yung fans nga number 1 good nga fans sa among interviewon ang kontakon namo siya para ma-surprise siya una kanang mangayo sa advice sa iyang idol para kanang kausap gid niya mismo iyang idol nga nang istoryahan dito sa iyang pangayo nga advice. So, naamit phone patch o same magyapon pero mauli siya ang kanang mga evolution niya. Mura gusto na mo mas moduol sa among mga audience para mas makarelate gid sila sa among mga. On Kuwan on One's 3rd season, Melay also shared that they have already taped episodes and artists such as Gerald Anderson, Arthur Neri, Esnir, and more. Melay also listened to suggestions from audience on which artists they wish to see on the show. She also shared memorable highlights while filming the show. Ang pinaka-nindot na lesson nga nakuha ang usa sa kong guest is si Kuan ba, kanang si Liga ba. Actually, sila si Kim Chu. Sila mong gitanan yun. Wala din sila lain man yun nga advice na kunin. Sa tanan nga mga laban sa itong kinabuhi, ang pagiging no choice is the best choice. Kasi pag no choice ka, mulaban naman yun ka. Di na yun ka masuko. Laban lang yun ka sa laban. Pero patuloy pagka no choice mo nga nilaban lang ka, mo dito pinaka-best choice in life. Kaya kung mo dito, may success ka. Diba? So, mauto ako nakakon sa tanan nga labi na kay Liga nga kanang dagan kay ni Agis ang kinabuhi, dagan kay problema nga ni ana. Pero di siya mahadlok sa mga hagit sa kinabuhi. Kaya gi-accept din niya nga part dito sa life and acceptance is the key. So karon mo nang hangtod karon ni lambo gyapon og ni success gyapon ato ang miga nga si Kim Chu. She also shared that one of their goals for the show in the future is to feature everyday people under the segment Dream of You, which highlights individuals with true-to-life experience and inspiring stories. Of course, Melay, you have to answer this question lang, no? What is the dream ba of the project Kuwan on One for you? More than just the yung mga gusto natin ma-interview like Manny Pacquiao, kung sino pa yung mga design na gusto natin. Ano ba yung dream mo for this project? Siyempre, ang dream ko for this project na after aning ato ang mga influencer, mga celebrity, maka-interview tao ka ng mga kanang mga normal nga tao na inspirational kaayo ang kinabuhi. Kaya di naman pwede nga maingon lang kami ang mga celebrity special ni. Kamu special po mo in your own. Ayaw ninyo may kanang mura may ikanang ipon yung mga Ginoo dili uy. Parehas lang ta. Tagaan ng chance nga ma-enhance ang mga talent-talent bunuhay din niya. Pero kamo na ako po'y kinaiya, istorya nga makapa-amaze po sa amoa. So akong dream na ma-interview po mo, kung isa may nanghugas o plato din haa, isa may nagbaras-baras din haa, ma-interview po nato sila. Kaya para makakatun po tag-inspiration sa ila na makainong dito nga life is beautiful.
New episodes of Kuan and One Season 3 will drop every Tuesday on ABS-CBN Entertainment's YouTube channel, and I Want TFC as Melay and her team continue to celebrate Bisaya culture through honesty, hilarious, and moving conversation, one Kuan at a time. This has been Edmi Roxanne, UVCom intern for My TV Cebu.